Tanzania. Tanzania yaragiye kuyihereza amafaranga ngo ifungire u Rwanda icyambu cya Dar es Salaam. Samia aravuga ati reka damiye wabato. Donc Samia yahise amuvaho kuko yaramwemereye no kumwoherereza ingabo, ariko bari bazohereje nkeya zari ziri Burundi, zije kuva ngo ziri guproteja nyine icyambu cyabo kuko ziko frontiere y'amazi irahari entre la RDC na Tanzania, ariko batangiye kubivamo buhoro buhoro, no kuba Samia atarariponze kuri iyo demande ya Tshisekedi kugira ngo afungire u Rwanda, ko pour Tshisekedi c'était Tanzania ifungire u Rwanda icyambu comme si u Rwanda rubure aho rucira kugira ngo rujye guhaha. Kuba Samia yarabyanze rero nabe byamuteye ipfunwe rikomeye cyane, comme un président de la République ashobora gusaba ikindi gihugu ngo ngiwe ngifungire inzira cye kubona ukuntu gihaha. Bazi relation dufitanye n'u Rwanda, quelle relation dufitanye na Kinshasa par rapport au Rwanda. Ngira ngo mwabibonye Excellence Paul Kagame ejobundi yari ariyo ukuntu mu bana bameze n'amakoro basinye, ariko amakuru yari ahari imbere nuko Tshisekedi yarashaka ko Tanzania ifungira u Rwanda icyambu ntihagire ikintu cyongera gutambuka hariya. Ibyo byatumye atakaza credit kuri leta ya Tanzania, yumva ko atari umunyapolitike, ari Tanzania mudeclaye comme un barbare, umuntu ushaka kugira ngo agire crise yose ibe regionalize, amahanga yose arwane kubera we babivamo. Alors iyo rero byatumye SADC no kuba Congo itagikontribuwa, ifite amadeni Congo ifite muri SADC, ngo yagura n'intuza, yagura n'umuyaga nkuba watwara umuntu ku kwezi. Donc c'est grave. Ibyo byose rero bigatuma Kabila yavuye ku butegetsi nta deni afite rya SADC, kandi ibihugu byose abanye nabyo neza, ariyo mpamvu ubona bamwakira comme afite credit. Navuze ko muri SADC nabibwiye abari bahari imbere ko SADC Tshisekedi afitemo 40%, Kabila akaba afitemo 60%. Muri EAC ho noneho Kabila ari a 90%, kugira ngo Tshisekedi akaba asigare nka 10%, kuko muri EAC uwo bari kumwe no Burundi, ariko Uganda tanto plutôt uzi ko hari ama operation bari gukora hariya za nani Shuja, Uganda bayakora bonyine, nibo batanga amafaranga barwana na ADF, kandi yari partenariat égal, nta kintu Congo itanga. Alors Kenya uzi ko il a menacé plusieurs fois kugira ngo atandukane na Kenya ngo kwere yakiriye Sovole Congo. U Rwanda uzi ko ubu ni 0-0, usibye amazu ya ambassade asigaye, je pense que quelques diplomates aussi, ariko kugira ngo nabo manza baratashe de part et d'autre. Donc urumva ko muri SADC 40% niyo Tshisekedi asigaranye, muri EAC wenda ni 80 ou 90, Kabila afite par rapport ya 10% nangwa 20% Tshisekedi asigaranye. Ariyo navuze ko Kabila ari ku mwanya wa mbere kuri we par rapport à diplomatie régionale, yaba muri CEAC, muri SADC na ibyo nabisobanuye. Ati no kwerekana ko nta cyizere bakimufitiye, ibyo n'ukuri, aribyo bituma Kabila mwabara aba president bose bo mu karere bakimwubaha, bakimuhereza ya statut d'un ancien président, batamubona comme un condamné à mort ou un fugitif nk'uko Kinshasa ibibona. Ibyo ubu ngubu ibihugu byose biri kureba kure, bifite vision nk'u Rwanda, nka Kenya, bari muri programme nshya yitwa les accords de coopération régionale. Bose bari kubona ko amahoro adashobora kuba hatari iki kintu cy'amakoro de coopération. Ubu niyo langage ihari muri géopolitique régionale, bose bari kurwanira kwinjira muri les accords de coopération régionale. Kubera iki? Izi accords niyo murongo bungenderwaho wa politique y'u Rwanda, ifatanijemo na Kenya, Uganda nayo iri kwinjiramo muri ntumbero yo kuba ibihugu de pays émergents, donc ibihugu biri mu iterambere, kuko hari phase u Rwanda rumaze kugeramo, Kenya igezemo, bari kuva mu bihugu bikennye binjira muri de pays émergents. Alors izi accords de coopération régionale zishingiye kuri transport, communication, hakaba énergie, hakaba ni finance, ngo na ntuza na border, c'est-à-dire les frontières, gukuraho ibintu by'imisoro bimwe, kufacilita abaturage ku rujya n'uruza, arimo birimo byo gushaka passeport ya East Africa ainsi de suite. Ngiyo vision de pays émergents irimo, ukuntu abantu bazi histoire ya Union Européenne itangiye kuri CEC,
coopération entre Belgique, Hollande, Luxembourg, ngibyo vision barimo. Ibi rero mvuze ko ikintu cya mbere bashize imbere kubaka train rail izajya ifata Dar es Salaam, Kigali, ikagenda Kampala, gasubira Ntuza, Mombasa, kugira ngo basekirize zira corridor ebyiri, corridor nord na corridor est, ku buryo evacuation na entrée ya matière première izaba iri facile. Icya kabiri, hari projet iri finance même à la hauteur ya 100 millions de dollars ya Union Européenne. D'ailleurs ugize neza kuko wenda nari kuzabyibagirwa n'ubutaha, ya Ruzizi 3. Ya Ruzizi 3 ikibazo bwo Tshisekedi ya blotsira projet, nibagiye no kubivuga mu manyanga aherutse gukora. Aba Union Européenne yavuze ngo, ça je persiste, je signe, c'est une information prise sur terrain, ati Tshisekedi s'il bloque ce projet, on va le faire sans lui. Ngo niba ashaka gufunga iyi projet, tuzayikora atakihari. Ça c'est l'Union Européenne. Ira projet ni Ntuza ya financement amafaranga menshi, Total Energy. Yango Total Energy murumva ko c'est la France. Ababirigi bashizemo amafaranga kuko kuri iyo projet Uburundi bwagombye kubona megawati 68, ahubwo bari kwibaza ati koma Tshisekedi ashobora gupriva Uburundi 68 megawati alors que bari kumufasha mu kugira ba protéger régime. Ça on peut se demander pourquoi Bujumbura faut gukomeza gufasha umuntu udashaka kubafasha. Je pense que Neva il va réfléchir des fois kuko niwe le grand perdant, kuko iyo centrale igomba kubakwa, iri kubakwa mu Rwanda. Alors jonction yaho bagomye gufatira amashanyarazi igomba kuba rasange muri Congo, hanyuma hari ya Cibitoke niho hagombye kuba noneho biro regional y'iyo projet, kugira ngo bose bagabana ku Rwanda rukagira centrale, Congo ikagira aho bazahuriza jonction y'amashanyarazi, noneho biro bikaba i Burundi. Tshisekedi yanze ngo ntabwo ashaka ko ayo mashanyarazi ajya mu Rwanda, ngo ntashaka ko ayo mashanyarazi ajya gufasha population ya est ya Congo, kuko ni Bukavu, Goma na Kalemi bagombye kubeneficia cyane kuri ayo mashanyarazi. Alors kubera Union Européenne ifite ama projet yo gukora amafonderi mu karere kuyongera imbaraga, bakeneye ayo mashanyarazi. Tshisekedi yaryamye hasi, iyo projet yayiblotse. Ubu ngubu bari bamuhaye kugeza le 13 mai, idate muyandike, nibiramuka Tshisekedi adatanze igisubizo gikurikiraho muzumva déclaration ya Union Européenne igiye kuza par rapport iyo projet. Alors urumva rero ko Congo ntabwo iri muri programme ya les accords de coopération régionale, urumva ko iri kwizola par rapport ya politique iri y'amahanga n'ibihugu biri emerge mu karere. Ngo ikibazo si igihugu, ikibazo n'umuyobozi nakomeza kuriya. L'Union Européenne persiste signe ko bazayikora sans lui. Indi projet ya blotse ni ya corridor ya Lobito. Corridor ya Lobito Angola bayihaye amafaranga 1,5 milliard, ikora 1500 km yo kurehabilita. Abazambia babahereza 800 millions, bakoze 800 km. Congo si 450 km, iri gusaba miliyari 3. Abanyamerika bavuze ngo uko mwenda bazimu, abandi bakoze 1500 km, 1,5 milliard, 800 km kuri 100 millions, weho 450 km ugusaba 3 milliards. Donc projet ya Lobito nayo yayiblotse. Donc muri géopolitique régionale, Tshisekedi a des difficultés très graves avec l'Union Européenne. Il y a projet bloqué, il y a Ruzizi 3, donc bloqué projet, il y a corridor Lobito. Donc, kumva rero ko Uganda nako Kenya iri kumvikana na Tanzania muri zo projet, u Rwanda bakumvikana, ni ibintu bisanzwe biri gufasha ibihugu emerge, bafasha abaturage bagere ku rwego rushimishije. Hano rero mugomba gushimira abo ba president kuko bari muri vision ikenewe muri iki gihe kugira ngo bageze ku baturage service zoroshye. Donc ibyo rero ntiwakora train udafite amashanyarazi, ntiwakora renforce bira byambo yaba Mombasa yaba Dar es Salaam udafite amashanyarazi. Kandi amashanyarazi arimo mvu babonye ko u Rwanda rwasinye coopération ya barrage ya Rusumo, donc bashobora kuba bagiye kukarotira ya Rusizi bakikomereza ibyabo. Kusema sema ni pishe ni pite. Donc faut féliciter le président wa Kenya, président w'u Rwanda, bari muri vision yo hejuru, bari ko implicamo na Tanzania yari kugenda goyigoyi,
ariko bagiye kuyisukuma kugira ngo biriya bihugu bikomere bijye kuri standard ibihugu nani ishimishije. Ngiyo niba uri kubona ari ama ballet diplomatique, ntabwo ari negociation y'utuntu two hasi, ni ibyo kugira ngo biriya bihugu babijyane muri standard international biciye muri les accords de coopération régionale, kuko niyo terme iri gukoreshwa ubu ngubu muri géopolitique régionale. Ariko iyo niyo le gros ya gahunda ubu ngubu iri mu karere. Hari amaproje menshi dushobora kuzasobanura zira koridoro ukuntu zigiye kwaguka kugira ngo ekonomi y'u Rwanda iri kutagetingwa kuri 2030 kuzaba igeze kumara ekonomi ahagije aruta n'ibihugu bimwe by'i Burayi. Iyi niyo projet hari muri ziko accord de coopération régionale. Ariko ikibazo nyirabayazana Congo celui qui bloque presque tout, kuko iyo uturanye n'umuvuze mubi iyo watetse inkoko bo bariye amazi y'ibishimbo bajya bakira imisumari mu muhanda ipine yawe gatoboka kugira ngo uze kubatuma bagiye gushaka kwado bahereze 1000 francs babone ukuntu barya intuzi. Donc c'est comme ça, c'est ça le problème. Ituranye n'umuturanyi mubi. Donc Bujumbura et Kinshasa ntabwo bari gufasha akarere pour décoller kandi bose bagombye kuzamukira hamwe. C'est ça le problème. Ariko degré de force hari projet zigiye gukorwa sabamwe. Ibyo ngibyo mu byandike dariki ya le 13. Ntabwo ari ubuhanuzi ni amakuru ya de grandes décisions zishobora kuzafatwa bitewe n'uko hari bamwe bashaka kubloka izindi projet kutagenda. L'Union européenne ntishobora gukora idafite amashanyarazi kandi buziye investissement bari gushyira mu karere. Alors si Tshisekedi bloque na Bujumbura ikabloka, ahubwo Bujumbura tukayiseka bati pourquoi ari gufasha umuntu uri kubloka 68 gigawatt ni nyinshi cyane Burundi bwari bugiye kubeneficia muri la projet. Mais Tshisekedi anafunga abasirikare bagiye gupfiriwe ariko wabiba amashanyarazi. Je pense que Burundi baranga réfléchissez très bien, iyi projet murayizi neza, ntabwo ndi kuvuga ibintu bidahari. Les financements à la hauteur de 100 millions de l'Union européenne et c'est la Belgique qui pilote ce projet. Urumva, donc uvugane nabo soit va ku giti dore umuntu muishi, c'est simple. Ubutagiye muri iyi accord ya coopération régionale mon cher hauko tena ntabwo muhari. Bujumbura muramuke nta gitoro mufite, wenda muri projet mushobora kuzabona intuzo. Kandi amakuru ahari ko n'inyange iri kunyobwa i Bujumbura ariko ngo imipaka mwayifunze boso zitarasima bozonga batu mujye muri coopération régionale, des accords de coopération régionale. Ubu niyo politique ihari, abaturage bagubwe neza, abe circulation de biens, frontières zifunguke, ibicuruzwa bicuruzwe, uve Bujumbura ujya Kampala, Kigali, Dar es Salaam, Kinshasa, Kampala, Nairobi. Niyo politique ubu ihari. Uzabibloka rero mukono itakatika. Uno mwuko bivuze rero. Murakoze yari entre parenthèses African Boy